MC wa Kisima Patrick Mutuma na murekete mirandi ireke wetiyo wadi-ini kimbajeti iretete na mbere na kuthuranirwa ni bunge ya kaunti ya Meru. Wite muoroto yoki ni kwagirithia tubalabala tunini twa kuwatithania matura ibokenda kuthia ogendi no kamatibwa maketha awite kwininya mibango ya kuringa njiki cibitari nini ya Soboiga kenda yumba utungatira baraba kawatikana kiemitino Gakimutegi na tumenyethie cio kuma Ntere Chaburi. Barira Assembly ya kaunti ya Meru iri mutaratara no kubangania budget ya mwaka 2026-2027. Patrick Mutuma uri mutongori wa baraba inge mbunge ya Meru na ari MCA wa Kisima na ugitewe na bangirite akariba Kisima maendeleo ta mabarabara cia matora na nkinya mantu makoni ugima bwa mwiri. Ngwira nditetie ira ntigirite ngwakisha ngomba guchithirikiria ngomenya ata cibitari nguci na dispensary ya twakire twamekera na yona ina kila kitu na inye equipment twamikuipere twagura into bionde gintu kire tigetie na ndi kumekera bioro ikenda mba kurugurwa so kimba jinto tembe twekera kioroku kioro kiega ikenda cibitari na mba kurugurwa na ntwa mutara kwa bomba kuona services yu chia cibitari no batia gwetana na kiambo nya tanara mbujo ku dispensary yake batigura kerinto inyo kimba jetieje batata Kisima market ya extrewa kange antu batagoteka ndi bathira kuura rudiro kwa igarara muno so market imbete kumithithia kamekera budget mwaka juju na so antu Soboiga bete kuma ukombone bakwaga roje nyero konywa beta bena rudiro ruinge rokolima matongoro batake cibitari dispensary chieto ndete na ndawa tutowekera mbecha ikenda dispensary chimba kuona ndawa. Nkuruki Mutuma na wetete gukire dispensary ya Soboiga kenda yomba gutethagiria gutungata nturira mutino woneka Soboiga. No mwangangari ngabana ni kwale no ndi majority nimbe ja kambigwa i muchoro kwa muno so batwe akiaja na flagship ka project ira nene chawande Kisima Trauma Center idhurere mwecho kenda ntura kugira accident ya bombo tetheka. Aikithiria Mutuma riuga thaini bakumba kurutha budget na ikombekana burumo kuruka no tongoria burabo ari kubonga bana kawira mwangaza. Ito twithitie budget nyinge twithukitera cho anto ngwira twatiguita na kim budget iji ambuge kubajira twathitie gitara kawira sometimes budget ile twathira twakurukia but tukaginya inye kumba go supplement no tutatikanira thirikari erio na ngabana oreo na twinya ile muno but kuma kawira gwetau tuthitie budget sana ya tumbete ku implement na ile anto bona ite tugita nguge mbe sure and very sure nyante bona ite kumegita tutatu na freedom Gweche Mutuma ichumbete kuoneka Kisima kuma gicigo mbunge kia Bure nkiripotera ndeto cia weru ni ukambitaga ki